Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Board of Secondary Education Manipur na lauba, High School Living Certificate Compartmental Parikyagi Fall ngasi lauthokre. Mizoram amadi Myanmar anigi ngamkhai paringda athuba matamda sambal khabinaba MLA R.K. Imona Kendragi Griha Mantri Amit Sahada aiba serol piduna taksinkhre. Imphal West, Imphal East amadi Bisnupur Jila singda hayeng ayuk pung mga dagi nungtil pung mga fauba curfew komthokani. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi छत्तीसगढ़ की जगदलपुर लुपा कोटी लिसिंग कुन तरेट की तोंगान तोंगान बसाको थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग जत्रा हुनख्रे अमसोंग हंगजाउ एशियन गेम्स ता भारत ना सनागी तकमान 13 लुपागी कुन मरी अमसोंग सेंजेंगी कुन मंगा पुन्ना तकमान हुफुनिथोय फंगदुना मेडल टेलीगी मरी सुबदा लैरे Board of Secondary Education Manipur na lauba High School Living Certificate Compartmental Parikyagi Fall ngasi lauthokre. Parikyagi Fall adu Imphal da laiba board ki conference hall da lauthoke. Punna mahiroi lising ahum chani yangkai taruk parikya thabagi manungda lising ahum chani nifu pass tawduna pass tawbagi changsada marputra mapan dasmik manga ama oike. Parikyagi Fall lauthokduna board ki chairman Sri A. Joy Kumar Singh na hai punna mahiroi lising ahum chahum nifu taruk parikya थानब मिंग चलकपगी मनुंगदा महिरोय लिसिंग अहुम सनी यांखै तरुकना परख्या थाकी मखोगी मनुंगदा फर्स्ट डिवीजन दा पुन्ना महिरोय सामब्री मरफुनिथोय सेकेंड डिवीजन दना लिसिंग अनि चंगा हुंपुत्रा अमदी थर्ड डिवीजन दा साम मरफुनि पान पास तौखे सरकार की महिलोइसिंग सिंगी ओइना पास तौबगी चांगसादा मरपुत्रा मापन दशमिक अहुम मंगा अमदी लनाई महिलोइसिंग सिंगी ओइना सादा मरपुत्रा मापन दशमिक मंगा तरुक ओइखे अदुबु एडेड लोइसिंग सिंगी ओइना सादा चाम पास तौरे Sri Joy Kumar Nahai, Haukiba Sahi Kara Asida Sarkar gi school ting metric parikya pass tobagi chang wangkhalakle mang Nahai Lanai school sing da oza sing amadi mairoi sing ani gi marakta hena naksinaba mari thamba ngambagum sarkar gi school sing da su oza sing amadi mairoi sing gi ani gi marakta afama mari thamba ngamlabadi sarkar gi school sing gi pibam hena phagalakani mahak Nahai Hauji si private amadi government ani sigi khaina bagi chang asi kamai tawraga phagadagi haiba आई मियां पुनिंग चिंचना निंग बसे गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल का अनि की मरीदा छात्र की लेना बत थाक से आई व्यू ददी खेने न लाइव हुई मरमदी प्राइवेट की स्कूल ददी छात्र का वजागा सी मरी याम नगना ना लाइव हुई अरुगा मसीना करिगुंबा गवर्नमेंट की थाकता सगी अखोई की लेरिबा छात्र सिंसिका वजा सिंसिका यामना नगना मरी म पोरपंग अमगदी गवर्नमेंट सुने यामना इंप्रूवमेंट लाकनी है बसे अखोई लेरिबा वजा सिंग माइक्रोम दाई Mizoram amadi Myanmar anigi ngamkhai paringda athuba matamda sambal khabinaba MLA R.K. Imona Kendra gi Griha Mantri Amit Sahada aiba cherol piduna taksinkhre MLU gi cherol adu da hai Mizoram amadi Myanmar anigi ngamkhai paringda sambal khadabana maram oiduna Naronda aina yadaba mitop sing rajya du leptana changsilakli Mizoram sarkar na aina yadaba mitop sing changsilakpa khangdoknaba biometric lobagi khongthang asisu yadaduna leiri masina maram oiduna rajya du missing leptana hangalakli Mizoram dagi changsilakpa mioi singna Manipurda mahusak dagi lejaraklaba mi singda ahongba kya purakli Kendra sarkar na rajya sigi mahusa dagi lejaraklaba mioi singbu ngaksenabagi damak akanba cheksil thorong lokhatpiu hainasu serol aduda palli Mahiroi ani hati babu yaning da bapong tuna miyam na ngasisu mapam kaya da wakat mipam zathari. Irilbung Machahal Women Development Association na sinduna miyat asibu yaning da bapong tuna ngasi irilbung kaitil da wakat mipam zathaki. Okram chutek ukumathak amasung ukumakagi nupising nasu okram chutek da wakat mipam pamki. Tinungai Women's Welfare Association na sinduna tinungai kaitil da wakat mipam pamki. Apun mamayra paibil loop mayang Imphal na sinduna mayang Imphal bazar da wakat mipam pamkre. Iroi semba apun mamara paibina kuthang sara henbigi khongjang asidagi hokre Thobal jila gi tongan tongan mafam sing khunai kanba apun mamara paibi lupna sinduna wang mataba devi mandapta athokpam apun mamara paibi lupna sinduna athokpam kaithelda tentha apun mamara paibi apun lupna sinduna tentha da wangjing hodamba maning lekai amadi khangabo part 3 maning lekai da su miyat asibu yaning da phongdukna wakat mipam phamke Kurai panagi nahasing na wangang daba santigi khongset ama Imphal East Zilagi wangkai Pungjau lampak dagi salantong manakta leba Somendro lampak pawusat ki
Khongset asina Rajastha Santi Hanjilanduna Tangdu Leitaba Punchi ama Poraknaba Manipur NRC atuba matamda chana halu nupi amasung angang da zataba hingsa kudakta lephan gadabani amasung Lanjenariba Mui Singbu Masa Masagi Mayumda Hanjinduna Lehelu Haibana Singba Dabi Tauki Malim gi oina aingasagi khalda ahungba kaya lakliba asiga mari lenana Akashbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa akanaba thauram honglakliba aingasagi khalda Manipur taruksuba tangkakta aingasagi khal ngaknaba umang yokhatpa koba thauram ama hayeng ayuki pung 3 Akashbani Imphal da sandokani YouTube channel AIR Imphal da su thauram asi live streaming tawgani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Imphal West, Imphal East amadi Bisnupur Jila Singda hayeng ayuk pung mga dagi nungtil pung mga fawba curfew komthokani Kaksing amasung Thoubal Jila dan hayeng ayuk pung mga dagi numidang warung pung 3 fawba curfew komthokani Noni Jila gi Longmaida Fire Brigade Substation ama atuba matamda hangdoklagani haina Hill Area Committee gi Chairperson D Kangmai na fungdokre wafam asing asi ahanba Jila Thaki Inter-School Sports Literary and Cultural Meet hagdokpagi thauramda phongdokkibani magna hai Jila asida District Institute of Education and Training Diet Center Mathangi Academic Session dagi hauragani amadi Jila asigi Primary Health Center bu Community Health Center gi thakta semgatlagani numit mangani sumna sathagadaba thauramasi Longmai Naga Students Organization amasung Longmai Students Union na punna sinduna Longmai Common Ground da pangthokpani thauramasida school 12 gi mahiroising na sana khotnaba layek pamadi nat ki bezago isaina chingbada athoi hen tanagani Assam gi Majuli ithata numidumni chatna chatharakpa Northeast Water Talk 2.0 lisingani kulhumdoi ngasi loi chinkre thaurumasida isingi samasya umang amadi aingasagi khal kaitharakpa amasung masina nupi singda piba saithenga chingba hiram singda khanaki awang nopuk lamdamdagi lakpa mioi chani rom na saruk yakiba thaurum asida akhang hai singna wa ngangki thaurumasi lisingani kuntra pawbada Sustainable Development Goals mai pakna pandamda pangthokpani Akashbani Imphal gi ipau kangbuna akhanana unabada Manipur gi team Lusingliba Basaspati Mayum Deben Sarmana Hai Manipur da mu yengma matam da so khoina last 20-30 years matam da angang oi ngai da pukhri de gi ising thammi ne ngase ge pap ti gi ising ta e pipe ta lai be ising gi quality se masi safe oi haina khoi log de yam matam da aduna akoi da ji wari si ising chang nai na phang da ma ne phang ga ne yam phang ba ma ne quality gi su lak pam ne pollution na lok tak pa ki ising se hat la ba ni adegi major source of water riba da pak ti se liba sahi su pa kang da ba turen sing do hoji kang sel lai ba ni aduna akoi na turen oi na u ba gi mahota ising du oi na u ra ga focus tawraga anoba ihoma yama vital issue amene magna thamaga isingi wafam se political agenda ama kamai dong oepa namgade habi mai ge da koi sanction binasi ngasi lushin bagi thoramda H.Bhavan Pawan Kumar na direction piba documentary film Phumsangsu utki Poirai Leimarul Maira Paibi Apunba Manipur gi President Oirambi Ima Longjam Memso wina laikidabada ngasi su tongan balup singna awaba phongdorakli Committee on Human Rights Manipur, Leimarol Yaipalamjing Loop, Awang Kongpal Maira Paibi, Manipuri Chanura Leshem Loop, Samurau Naurim Apunba Loop, Porompat Kongkham Lekai Women's Welfare Association, All Kiamgai Nupi Chakot Thaurang Loop, Nupi Kunai Maira Paibi, Liwa Lambi Bokul Makhong, Women Action for Development Palace Compound, All Manipur Women's Voluntary Association, United Meitei Pangal Organization Manipur, Masa Ibi Manupi Kangloop, Lairik Yangbam Lekai Salan Lerak Maning Lekai Bikas Mahila Mandal Maira Paibi Amasung Iramdam Kanba Apunba Lupna Ima Memso wina laikidabada awaba phongdorakli Sandil Zilagi Zapau Village dagi Dr. NG Molaring Monchang da Silong da leba Martin Luther Christian University na dirgi of Doctor of Minister Pirakpa Monsang Theological Association na nungaiba phongdorakli Syrian Care Wangkai Ningthem Pukri Mapalna Mental Health Kamari Lena na pigadaba Media Fellowship ki darkhas paumishing dagi kauri hariba fellowship asigi fall October 10 da pangthokadaba World Mental Health Day nimita lauthokani Mizoram Vidhan Sabha Mikhal gi mangoina na Congress ki MLA KT Rokso ngasi dol dagi resign tawkre mangna pham thadopagi cherol adu Vidhan Sabha gi adaksha Lalrin Niyana Sailo da Pisinki Adakshana Magna Pam Tadopada Ayaba Pikre Sri Rokshona Magna Pam Tadopagi Cherol Pisilava Tungda Paumishing the High Maki Kendrigi Muisinga Pam Tadoktugi Manguina Nakarak Hana Kanaraba Tungda Congress Doldagi Pam Tadopani Maki Kendrigi Muisingna Rajadugi Regional Party MNF da Yauna Bakangan Kibani Akashbani Imphal dagi Pau Tabire
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी छत्तीसगढ़ की जगदलपुर लुपा कोटी 18,000 की तोंगान तोंगान बचाखुत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंह जत्रा हुनख्रे प्रधानमंत्री न बस्तर जिला की नगरनाद लुपा कोटी 20,000 रोम संगबा ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट अमसु जाति की मियाम द खुसिनखी खोंगसद असिदा प्रधानमंत्री न जगदलपुर रेलवे स्टेशन सेमगनबा अमसुंग अनोबा रेल लंबी सेमनबा जत्रा हुनखी श्री मोदी न तोरिकीदगी रायपुर फाउबा ट्रेन अमसु लमथाखी प्रधानमंत्री हाई लमदमस्त पाइखलिब चौखट थौरांगी थबकसिंग असिना मफम अदुगी ट्राइबल मियामद खुदोंचाबा कया फंगलगनी अमसुंग सेल थुंगी फिबमसु फगतहलगनी कुनकुरी अमसुंग छत्तीसगढ़ झारखंड की ngमखैगी नेशनल हाईवे 95 नौना सेमगटपा लंबी अमसु प्रधानमंत्री न मियामद खुसिनखी केंद्र की सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण नंगसी तमिलनाडु की कोयम्बटोर लुपा कोटी 3,000 समंगा की क्रेडिट असिस्टेंट की सेंफम बेनिफिशियरी सिंह यंथोखरे लोन की सेंफम सिंह अदु क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम की मखादा पीबनी श्रीमती निर्मला सीतारमण हाई खुंगंगी लौमी सिंह अमसुंग एंटरप्रेन्योर सिंह दा सरकार न पीरिबा लोन अमसुंग सब्सिडी की मतांग दा भाप ताहनब थौरांग कया पाइखले थौरांग सिंह असिन अपिक एंटरप्रेन्योर अमसुंग करवावाला सिंह दसु कानब फंगहली मांगना हाई रिटेल लोन की सेंफम बेनिफिशियरी 9,295 यंथोखरे अमसुंग मुद्रा लोन की सेंफम ना बेनिफिशियरी 2,950 सुबना मरी दा पीखरे खुंगंगी सोथरब कांगलुप सिंह नहा बेनिफिशियरी 39 स्टैंड अप इंडिया की लोन की सेंथंग सिंह यंथोखरे किसान क्रेडिट कार्ड पाइबा लौमी सिंगसु सरकार दगी लोन की सेंथंग लौब यागनी मंत्री नहाय कोयम्बटोर सेल्फ हेल्प ग्रुप 2,500 सेल की तेंबांग पीखरे सिविल इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार नलुचिंगबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की कांगबु अमनंगसी हैदराबाद थुंखरे मखोइना मिखल की सेम सारिबसिंग अदु यंगसिनगनी मखोइना राज्य अदु नुमित हुमनी लेदुना तोंगान तोंगान राजनीति दल सिंग मियोइ सिंग अमसुंग एनफोर्समेंट एजेंसी की मियोइ सिंग असु उनगनी मिखल की सेम सारिबसिंग की मतांगदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंग अमसुंग SP सिंगना ECI की कांगबु दुदा अकोपा वारोल पीगनी कांगबु दुना स्वीप एग्जिबिशन येंबगा लोनना तोंगान तोंगान बा स्वीप की थौरम सिंग दसु सरुक यागनी खोंगसद दुगी अरोइबा निमित्ता मखोइना राज्य की चीफ सेक्रेटरी अमसुंग DGP का उनगनी पनबया तेलंगाना विधानसभा मिखल सही असि लोइसिलकपदा पांगथोकनी बिहार की कैमूर जिला द नोंग कन चुबदगी इसिंग इसावी अवाबा मायोकनरे जिला असिगी भबुआ शहर द हॉस्पिटल अमसुंग तोंगान तोंगान ऑफिसिंग इसिंग न थुमजिनखरे सुबरा तुयल की इमाइसु हेनगलकली जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सावन कुमार नहाई हॉस्पिटल सिंग इसिंग थुमजिन खिबेना मरम ओइदुना मफम अदुदा लेबा मिरोन बिनुपी याउना अनाबा सिंग साफगदबा मफम सिंग द पुथोखरे मांग नहाई फिबम अदु यंगसिनाबा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की मियोइ सिंग मिकुप नाहुम सिंग न लेहले राज्य सिगी तोंगान तोंगान जिला सिंगदा ngasi अकनबा नोंग चुरबा याय हाइना मेड डिपार्टमेंट हाइरे मेड डिपार्टमेंट हाई मणिपुर असम मेघालय नागालैंड मिजोराम त्रिपुरा मसुक अरुणाचल प्रदेश ससु लाक्लिबा नुमित हुमनी असिगी मनुंगदा अकनबा नोंग चुरबा याय हाइरे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ना 2019 की फिजिक्स दा नोबेल प्राइज फंगदबा मियोइ अहम की मिंग लाउथोखरे मखोइ सिंग अदुदी अमेरिका की पेरी एगोस्टिनी जर्मनी की फोरेंस क्रॉस अमसुंग स्वीडन की NEL हुइलियर ने हंगजौ एशियन गेम्स दा भारत न सना की तकमान 13 लुपा की 13 अमसुंग सेंजन की 15 पुन्न तकमान 32 फंगदुना मेडल टेलीदा मरी सुबदा लैरे चाइना न सना की 153 लुपा की 32 अमसुंग सेंजन की 92 पुन्न तकमान सनी 49 फंगदुना अहानबदा जापान न सना की 53 लुपा की 95 अमसुंग सेंजन की 94 पुन्न तकमान 116 फंगदुना अनिसुबदा अमसुंग खा कोरियाना सना की 38 लुपा की 92 अमसुंग सेंजन की 34 पुन्न तकमान 153 फंगदुना अहुम सुबा मफमदा लैरे भारत की बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन नुपी की बॉक्सिंग की किलोग्राम 35 की कांगलुप की सेमीफाइनल थाईलैंड की बाइसन मेनिकॉन बुमाइथी पीदुना फाइनल चंखरे अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपार्टमेंटल परीक्षा की फोल्ट ngasi लाउथोखरे मिजोराम अमदी म्यांमार अनि की ngमखै परिंग अथुबा मतमदा संबल खाबिनबा MLA RK इमोना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह दा आई बचेरोल पीदुना तक्सिनखरे इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट अमदी बिष्णुपुर जिला सिंगदा हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुंथिल पुंग 5 फाउबा कर्फ्यू कमथोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi छत्तीसगढ़ की जगदलपुर दा लुपा कोटी 19,000 की तोंगान तोंगान बसाको थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग जत्रा हुनख्रे अमसोंग हंगजौ एशियन गेम्स दा भारत न सना की तकमान 13 लुपा की 13 अमसोंग सेंजेंग की 15 पुन्न तकमान 32 फंगदुना मेडल टेली मरी सुबदा लैरी पाउलोइजरे।